Üsüller östәq, ülüskennäq sürüktәq, ölüönelire bebi tilinire beregen mende hayırdüger, menge bilböge atırbyt, mançarılır geroydaq, menge xanlı suluğun uran tarbaqtaq, talbat alannaq, us mındır jonnoro, ıtık öbügelerbit manı mandardaq, engin engelge taŋastarın tikten, kergellerin ilinen, innilerin deki erellaqtik, qardılan iheller. Menge xanlı suluğa bılır gattan mındır öydaq, temeri ıllappıt, mahı xamtarbıt, ohuru oyunu toyuktapıt, us jonnağınan atırar. Behege keyin tuttabıt sakalı mındır öydaq, sanalaq, ayılgattan aydarılaq, talbat alannaq, uran us Saha Respublikatın norotun mastara jammutunan. Ol kurduk Saha törüt taŋahın sabın ihin uhun bahılabıta, üyelerge ingeren qallarbyta Российская Федерация художниктарын союгун члене Анна Прокопьевна Скрябина. Saha bastın muzikальный инструментын қомуху харбыта, Норовка беллер қому суға Семен Иннокентьевич Гоголев амыники ус. Saha törüt muzikальный инструментарын сергени оңыран тарғаппыта, үйетіппіта Еким Дмитриевич Устах Избеков. Өрін кығыл көмістен әңін әгелге Кere kергel arahın oңorbuta Yegor Yegorovich Yegorov ürün us mostan ayılga materiallarıttan uhammuttara Афанасий Викторович Бродников, Михаил Васильевич Шергин Mohunан оңохуктары оңору көрүңүн бастыкынан келдер бите СССР художниктарын союгун члене художник бастыкы мосчут скульптор Федор Иванович Марков Saha törüt taŋahын sabın tegege бастыгынан аттыбы Анисия Константиновна Нестроеваны белеген кени иске сатабылын билитин көрүтүн салгылар кыргыттара народ мастардара Анисия Иннокентьевна Федорова, Анисия Саргылана Никентьевна Иванова. Тостан сақалы ихит қомо сарахын тегерінен атырар Екатерина Семеновна Захарова. Мәңі қаңлы сұлуғығар күн бүгін барыта 16 Saha Республикатын норотын мастара, 19 Saha Республикатын ұсыраның ұхықтарын мастара, онна ұлыс тахымнақ норот мастардара атын сүйс сүббет өт кехе сүген мәңі ұз, уран ұз жоммутын түмсүйлерін ихінен салаятчылар Роман Петухов, Ольга Плотникова, ая тута сылжаллар. Бастың мастардарынан аттыбыт Тамара Федоровна Рахлееваны, Василий Андреевич Андросовы, Устин Николаевич Борисовы, Лена Дмитриевна Сергееваны, Александра Семеновна Байшеваны, Федор Васильевич Скрябины оннада атыттары. Сылын айы тыллар культура онна спорта софетатын выставката улустағы мәңі уыз мастардар күннері олонға ұғығын жөһөгөй күнін выставката ар тойон өбігі таңаға истеңненнер мастайуға уыстар күрәқтары ұтыллалара истенер уханар жоммутугар салғы сайдалларыгар кеңиллеригер төхі күйіс болар. Тарбақтарыгар таланна үтіе жоммутугар аян қалларар өлелері кәнчәрі үтчәкка ийтер үйретер солталағынан туққа да кемнеммет сүді байбыт болар.